নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ পিকে এডুকেশ্যন অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ সাধাৰণ কথোপকথনত ব্যৱহাৰ হৈ থকা কিছুমান সাধাৰণ কোচ বাক্যসমূহ। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিছোঁ। নাংটাই বেছি টংট। তুমি এতিয়া ক'ত আছা? Where are you now? আংটাই নকচিন টংট। মই এতিয়া ঘৰতে আছোঁ। I am at home now. নাং চিবিটাতে টংট। তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? What are you doing here? ইটিঙান নো টংট। এনে বহি আছোঁ। I am sitting like this. পূজা আনি সাংগ্রা। হি মোৰ বন্ধু। He is my friend. আং রাজুনি সাংগ্রা। মই ৰাজুৰ বন্ধু। I am Raju's friend. ৰীতা আনি আপানি জানাও। ৰীতা মোৰ নিজৰ ভনী। ৰীতা is my own sister. ওজে কামলা টংট। হি কাম কৰি আছে। He is working. আং গাহিন না থং টংট। মই গীত শুনি আছোঁ। I am listening music. আমাই যা চা সং টংট বা চাও টংট বা দুবুর টংট। মায়ে চা বনাই আছে। Mother is making tea. আং নানে চাম টংট। মই তোমালৈ বাট চাই আছোঁ। I am waiting for you. পূজা ফাই টংট। হি আহি আছে। He is coming. আং জু টংট। মই শুই আছোঁ। I am sleeping. পূজা চাং। তেওঁ কোন? Who is he? পূজা নিজং। তেওঁ মোৰ ভাইটি। He is my younger brother. পূজা চানি গাড়ী। এইটো কাৰ গাড়ী? Whose car is this? আনি গছে গাড়ী তুমো। মোৰ এটা গাড়ী আছে। I have a car. নাং বিটালা ফান্ত। তুমি কি বিচৰা? What do you want? আনে গছে বছৰ লাখা। মোক এটা আম দিয়া। Give me a mango. নাং বেছি তুঙো। তুমি ক'ত থাকা? Where do you live? আং গুৱাহাটী চিটুঙো। মই গুৱাহাটী থাকোঁ। I live in Guwahati. Guwahati siya ni janaw tungo.
গুৱাহাটীত মোৰ ভনী আছে। I have a sister in Guwahati.